मरुइबा पाउ चटलिबा था सिगी तांग तरेता कांगपोकपी मफम अमदा प्रिंटिंग मटेरियल कया मै थाखिबगी थवोंगबो यानिंगदब फोंगदोक्तुना पाउमी मयामना पाउ फोंगबा लेप्तुना ngarang wakat mifam sangsankhre Opposition Congress की MLA सिंगना मणिपुर की इरांग असे लोइसिनब वाखनदुना सबसाबा वारेप अमा पुन्ना लौमिनसे हाइबा वाफम स्पीकर ने यारक्तबदगी MLA मंगाना असेंबली बोयकॉट तौख्रे मखाताबा सिटिंग सिंगदा यावररोय अमदे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट के मोलनोई पलनेल अमदी मोलनोमदा ngarang ayuk nongmai kapnabagi thodok amada yamdrabada kukizo village volunteer ahum laikhidabaga loinana UK LF ki member amasu laikhitre hairi khurumjari ISCOM MANIPURI paw meeting tabiriba khwaipuna mapu taramna oksari hauze paw sandokna pizari चटलिबा था सिगी तांग तरेता कांगपोकपी मफम अमदा प्रिंटिंग मटेरियल कया मै थाखिबगी थौओंगबो यानिंगदब फोंगदोक्तुना पाउमी मयाम पाउ फोंगबा लेप्तुना ngarang wakat mifam sangsinkhre ऑल मणिपुर जर्नलिस्ट यूनियन अमदी एडिटर गिल मणिपुर अनिना सिंदुना मणिपुर प्रेस क्लब ता सथखिबा wakat mifam मदुदा प्रिंट मटेरियल मै थाबा यानिंगदे डिपेंड द फ्रेश डिफेंड द डेमोक्रेसी एंड वायलेंस अगेंस्ट प्रेस थाबा प्ले कार्ड कया सु सिजनखि वाकन मिफम अदुगा मरी लेना आमजुगी वाइस प्रेसिडेंट राज नोंगथोंगबमना फोंगदोरकपदा थवोंग असिबु अकनबा मओंगदा यानिंगनाबा फोंगदोक्लादुना मसी प्रिंट मटेरियल दा अटैक तौरकपनी हाइना लौदे मीडिया दा अटैक तौबा हाइबसी कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्रीडम पीरिबा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दा अटैक तौबने मसिदा अटैक तौबा हाइबसी डेमोक्रेसी दा अटैक तौबने थोखरिबा क्राइम असिबु यंगसिनबा ngamdaba हाइबसी मफम मदुदा लेरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस कांगपोकपी पुलिस SP डेप्यूटी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर ngak naba लेरिबा कुलदीप सिंह करी तौरगा लेबा हाइबा वाहंगसु हंखे लेबा सिगी कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन द अटैक तौबनी मदुदा अटैक तौब हाइबसे कोई लेबा सिगी डेमोक्रेसी फंडामेंटल फैब्रिक सिदा अटैक तौबनी मरमदुना मदु कंडेम तौबगा लेनोना मदु की स्ट्रांग मैसेज अमा लेंगाकता एंड अक्रॉस द length and breadth of the country koi India pumbada yohonda mathak ta habagi wakal unda ngasi koi gi amjugi amadi EGM gan also koi manipur da leba media organization khudi makki electronic print khai de bid loina makki journalist kaltana tana masida thabak tori ba mepam hadi every member every employee khudi mangna masida ngasi si pullaga manipur press club sida koi myam si protest demonstration ama akoi tausi han akoi se tawmina bani maram tana ngasi se koi thabak se lepe thabak lepna maram oraga ngasi gi news broadcast ha tare to akoi local TV channel sing news broadcast amata leroi लोना सब्सिक्वेंटली हयेंग लाकदब न्यूज़पेपर सिंग अयुक्त लाकदब न्यूज़पेपर सु अमत फोंगलरो हाब तारे मसे कोई खोंजंग ने और खोंजंग सिगे मरु इबा कोई डिमांड नत्रगा ऑब्जेक्टिव हाब तारगदी कोई हारिब मफम मदुर स्टेशन तोरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस मयाम सेंट्रल के फोर्सेस अदुगा कांगपोकपी पुलिस एंड कांगपोकपी पुलिस इज आल्सो मणिपुर पुलिस मकोई कदोरगा लई SP कदोरगा लई मकोई डेप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करी तोरगा लई हाबि वांग लोना लमदा मसिगी हाउखिबा मेगे तांग अहुम दगी इरांग थोकपसिदा for the last 15 months asida security ki law and order ki thawdang lawriba koi security advisor kari tawrga lei duga state ki DGP kari tawrga lei aduga overall state ki lenga kari tawrga lei haibagi wafam duni ma koi fail ore hariba highway si protect tawna buhana bada haibagi wafam masigi message si yohning bagi damata koi ngasi thabag lepaga khongjang asi sangsan हाउस ता अमत्ता ओइबा वारेप लौदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गा उननबा अपॉइंटमेंट लौनबा कांग्रेस पार्टी के MLA मंगाना अपील तौखिबा अदबो स्पीकर ने रिजेक्ट तौरकपबु यानिंगदब फोंगतोक्तुना ऑपोजिशन पार्टी के MLA मंगामक ngarang manipur assembly session gi floor dagi mapan thokhibaga loinana lemhoriba assembly gi sitting singbusu boycott taukhre haukiba sahi kumja lisingani ga kunhumdoi gi megi tang ahum dagi manipur da thoklakhiba irangbu prime minister narendra modi na लोइसिन्ना बा मणिपुर मियाम ना अपील तौखिबने हारिबा डिमांड असिमक ऑपोजिशन के MLA मंगा मकना अगस्त की तांग अनिदा नोटिस पिसिन खरबा मतुंगदा ngarang इराई नुमिता हाउस ता खनगदब अदु स्पीकर ने रिजेक्ट तौरखिबने ऑपोजिशन पीबा सजेशन असेंबली द ताबी द्रबनीना सेशन असि मखा सथबगी मथौ ताद्रे हाइना ऑपोजिशन के लुसिंगबा ओक्रम इबोबीना ngarang सेशन दगी मपान थोकलगलबा मतुंगदा पाउमी सिंगदा फोंदोखि मखा ताबा सेशन की सिटिंग सुबोय को तौरे हाइना फोंदोखि In the last nearly 1.5
3 months. That is around 15 months. Manipur is burning since 3rd May 2023. So till today, there is no any solution at all. Still, Manipur is continuing burning. So we suggested to the ruling party, that is the government, this 6th session of this Manipur Legislative Assembly, right from the day one, let us discuss for out length and breadth how to resolve this present crisis. If at all necessary, let us take a concrete resolution to approach to request to the government of India, particularly Honorable Prime Minister. So please intervene this present crisis of Manipur. So they are not listening what we suggested, what we proposed. But today, since they are not listening, we have moved all our Honorable 5 MLAs. I've had resolution. Let us take to seek appointment of Honorable Prime Minister. Let us go together all 60 MLAs. The Honorable Speaker rejected our resolution. That's why what is the use of continuing participating this present session in the interest of the state what we propose? If you are not listen, we will walk out not only today's remaining procedure, even remaining session also we will vote for. That's why we came out, we walk out from the house. Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly ki taruk suba session gi ngarang sathakiba nipani sanba numita tongan ba demand tara gi apunba senpham lupa crore lising ahunga samri nifu nipan lak kun mapan ga lising kun mapan house na pass tawkhriba demand tara aduda yauriba department sing adudi land resources, finance department, state excise, sales tax, other taxes, duties on commodities and services, art and culture, tourism amadi information technology ne house na mod amato ina pass tawkhraba senfam sing adudi land resources ki oina lupa crore sa maganifu taruk lak ahum lising nifu manga, finance department ki lupa crore lising aniga samapan ga tarahumdoi lak yangkhai humdoi lising taranithoi, state excise ki lupa crore kunmathoi lak marifu manga lising kuntra, sales tax, other taxes, duties on commodities and services ki lupa crore Taret lak humpudra ga lising ama, art and culture gi oina lupa crore yangkhai taruk lak marifudra mathoi lising ama, tourism gi na lupa crore chamanifu taruk lak humfuni thoi lising kuntaruk, information technology gi oina lupa crore chamaga yangkhai manga lak humphumari lising taramari gi senpham sing ne tongan ba department sing gi senpham sing pass tawkhraba matungda speaker TI Satyabratana makha taba business lokhatke finance ki thabak supuriba house ki leaders hu oiriba Chief Minister N Biren Singh na the Manipur Goods and Services Tax 7 Amendment Bill 2024 Bill number 17 of 2024 House ta introduce tawki ani suba bill oina law amadi legislative affairs ki in charge oiriba Minister TS Basanta Kumar Singh na the National Law University Manipur Bill 2024 Bill number 16 of 2024 House ta introduce tawki. Thangwaibangi DM College Campus Madung Delaiba Diabetes Hospital and Research Center ki Managing Director Oiba Dr. M. Dhanavir gi yumda ngarang numidang pung tararun tabada makhong ani panba gari masa amada lakpa mioi ani gi manungda nupi amana hand grenade bomb ama langsenduna pokhai halamle bomb adu Dr. M. Dhanavir gi geta langsilambane bomb aduna pokhai rakpadagi yungi wal khara akai atoi thogan khre adumakpu thoina misimina yahokhide hairi ningsing bayai madudi chaliba sahi sigi haukheba jun gi tang tareta su Dr. M. Dhanavir gi Jennings Gate mayad hangliba Diabetes Hospital and Research Center da masak khangdaba mioi kharana bomb ama thamjilamba laikhrabani. Tengnopal District ki Molnoi Palel amadi Molnomda ngarang ayo pung nipan taba adwaida nungmai kapna magi thaudok amada yamdrabada Kukijo Village Volunteer ahum laikhidabaga loinana United Kuki Liberation Front UK LF ki member amasul laikhidre
पाउगी लिखुलगी मतुंग इन्ना पलेलगी तोंगान तोंगानबा किलोमीटर अमा मखाइरोम लापनाबा मफम अनिदा नोंमै कापनाबदा मियोय मरी असि लैखिदबने थौदोक असिदा खोइसाउनरबा विलेज वॉलंटियर फोर्स VBF की मेंबर सिंगना UKLF की लुचिंगबा SS हाउकिप की पलेलदा लैबा मयुम मै थाखी National Highway Number 38 Pakthok Chauthokpagi Thabakta Soklaba Affected Land Owners Committee Longmai Area na Kaukiba Matam Kaktaba Ban ngasi ayuktagi chathaba haukhre adubu ngasi Nungthil Hills Area Committee gi Chairman Linganglung Pan Mayawna Ban Kauriba Singa wari sanaraba matungda ban matam kharagi oina handokkhre ban aduda National Highway gi thabak Railway gi thabak pochai puba truck amadi passenger puba gari sing chathan khidre matam kaya lengak amadi NHIDCL gi paukhum ngai duna lakhibani adubu compensation matam sana pibidaba amadi fangfam thokpa senfam kaya pithoktana leikhibana maram oiraga ngasigi ban asi kaukhibani makhatana government ki side tagi positive response pibidaba tarabadi akan makhongjang changsilagani haina mari leinaba singi pungning chingsinkhre ban asida analayeng water supply mai media amadi religious activities na chingbadi komthokli Ekoi affected land owners committee Longmai None district na tathariba national highway 37 ye ekoi awa ana tariba ekoi gi yum kai amang ata tariba mayam na ban blockade nataga indefinite shutdown oina ekoi sathari masigi manung asida ekoi bu ekoi gi damakta thajaba uraktuna ekoi gi hill area committee chairman nungba SC gi MLA mahakna ekoi gi marakta la e hairaga wari sanaduna अखोगी चीफ मिनिस्टर बंगलो असिदा डेट 16 असिदा वारी साननबगी दमक्ता एश्योरेंस तौबिरे मदुगी मतुंग ओइदुना अखोइना मसिगी बन ब्लॉकेट अखोइना शटडाउन तौरिबसे अखोइ कॉल ऑफ तौरे मालेम के शांति पुरक्नब होटनरिबा UNO गी मसा अमा ओरिबा यूनेस्को न सिंदुना सही खुदिंगी लेप लेतना अगस्त के तांग मापन खुदिंगी मालेम गी यलहोमी सिंगी नुमित हाइना पांगथोकलिबा नुमित असिगा मरी लेनना हौजे हौजे माइकई कयादगी मणिपुर गी यलहोमी ओरिबा माइतै सिंगबु मुथतखिनाबा होनरकलिबा असिदगी ngaktoknaba थौरांग लोखतपियु हाइना हाइजा सेरोल पिसिनख्रे हाइना ऑल खा कंगलै स्टूडेंट्स यूनियन आक्सुना थादोरकपा सेरोल अमना हाइरकले हौजी हौजी कुकी सिंगना मैतै सिंगदा सथरिबा थबक असे हिंसा यैतंबगी थबक ngaktani मखोइना चमजरबा मैतै कया हातपदा नतना मयुम मकै तुमना मै थादोकपिखिबदगी मियोय कया रिलीफ कैंप ता चंगजफम लौदुना वाना हिंगलिबनी मैतै सिंगी ओइबा अरुबा लाइफम कया अमदि हेरिटेज साइट कया तुमना मंगन तखनख्रबनी मसिना मैतै सिंगी हौरकफम अमदि कांखुल मुतखिनाबा अचौबा अकीबा अमा पीरिबनी मसिदा सुनतना कुकी सिंगना मणिपुर गी चिंगमाई कया कोकथोक्तुना पोपी थाबा ड्रग सुंगबा अमदे ललोल इतिकी थबक थौरम तौबा असिना मियोइबा समाजदसु अचौबा अकाइबा कया पीरिबनी सेरोलादुन मखा तारादुन हाई असेगुमलबा कुकी सिंगी हिंसा यैतंबगी थवोंग सिंग असिदगी ngaktoknaba hotnabada malemgi oina शांति पुरक्नबा hotnabada अचौबा थौदांग लौरिबा मियोइबगी पुंसी कन्नबा hotnariba amade cultural heritage singbu ngak senduna thamnaba hotnariba मालेम मियांगी दमक्ता कथोक्तुना लाक्लबा यूनेस्को न अकनबा मियेंग संगबिनबा हाइजरकले मसिगा लोइनना मैतै सिंग तारिबा अवाबा असे लुक असिगी फंबाक्ता अवेयरनेस पिबिदुना मालेमगी मियामदा खंगनबियु इंडिया गवर्नमेंट अमदे मालेमगी ओइबा सिक्योरिटी एजेंसी सिंगना मैतै सिंगबु ngak सेनहनबिनबा थौरांग लौखतपियु हेरिटेज साइट सिंग कनबदा मतेंग पांगबियु अमदे इंडिया गवर्नमेंट मैतै फुरुप लोइनना मरी लेनबा सिंगा वारी सानादुना लान लोइसिनबु होनबदा मतेंग पांगबियु हाइना हाइजा सेरोल अदुना पुंगनिंग सिंगसिलकले हौकिबा जुलाई की तांग 15 दगी हौरगा अगस्त की तांग 9 फाउबा नुमित 15 की फिजिकल ट्रेनिंग कैंप अमा अचंबा थौरम अमंग लोइनना वेस्टर्न हेडक्वार्टर नंबर 3 लाइहाउ पोकपे जिरिबामदा लोइसिनख्रे अदुबो मैत्रपाकी ngमखै ओइरिबा जिरिदा हानागुमना इंग सिकपा अमदि तंगदु लैताबा पुंसिदा हंजलक्त्रिबा फाउबा नोंसुपना पानखै तेंगोल लाकपा लोइसंगदि हांगदुना लेखिगने लोइनना थौरम अदुदा के शरद सिंह चेयरमैन मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर आरके सना परिहल वाइस प्रेसिडेंट UFO ना चीफ गेस्ट अमदि प्रेसिडेंट ओइखिबगा लोइनना स्पेशल गेस्ट ता खुराइजम अथौबा वर्किंग प्रेसिडेंट इफ्सा अमदि UFO गिलुसिंगबा कयाना सरुक याखि
Manipur state asida lalgi chaitheng namaram oiraga yamna wanaringai marak asida mahailoisang singda selgi demand tawduna mahailoisang singda ayek apan piriba asigi matangda Manipur gi mafam kyada selgi demand tawbiganu mahailoisang sing ase free zone ohenbiu haiduna ngasi fawba luk kayana wakat mifam phamduna amade haizaduna lakliba asigi saruk ama oina ngasi Imphal East district ki manungsan leiba Moirang Kampu Khewa Bazar da leiba North Eastern English School gi staff non teaching staff mahairoi sing amade parents singna school campus da wakat mifam phamkhre wakat mifam aduda aikhoi ingna chikna mahai tamjage mahai tampham asida ingna chikna mahai tamba ngamhanbiu mahai tambada ayet papibiganu amade lamdam asigi tongan tongan balup singna mahai tampham sang singda puba thangba ngamloidaba selgi mateng haibiganu haiba play card kya paiduna wakan mifam phamkhiba duda saruk yakhiba mahairoi gi guardian amadi oza singna sar asuk wanaraba matam asida selgi demand tawduna amadi puba thangba ngamlaroidaba demand tawhanjaningde haiba wafam yauna mioi kyana wangangkhe Malom Maitram Lambi Nakanda Cheliba Sorok Langkhong Maril Tengbagi Thabak Sathaba Haukhre Maikaya Somda Lairiba Miyamna Ising Maril Tengba Asida Cooperation PBU Haina Malom Apunba Development Organization Gi Maikaidagi Appeal Taurakle Hiramasing Mari Lainana Malom Apunba Development Organization Gi General Secretary Soibam Nipamachana Hai Malong Kodom Pokpi amadi Maitram gi local sing ase nong hek tabaga ising senpham marang kaina leitaba amade sorok langkhong ase phatta haudi kayana lokfam sing ase ising thumjin bagi awaba kaya mayok naduna lakpane tangai fadaba asigi yenglaga lokfam sing asigi maru oiba ising senthafam oiriba sorok langkhong mari lasi sengtokpagi thabaga se local MLA amadi DC gi matenga loina na sathabane ngarang dagi hoduna Malom Oil Depot dagi horaga Kodom Pokpi lamkhai phawa sathagadaba ising maril tengba asida maikaya sida leiriba miyamna cooperation PBU ising maril asi ningthijana tengdriba fawba manak nakpada leiriba lokfam singda ising thumjin bagi awaba asi mayok nagani haina mahakna phongdokki akhoi je tasengba malom lokon ina son bi yunako kenen mapan adage maitram gi lokon da moitam lairo adage kodong pi longhai gi moigi khun gi lo haiba mafam jingjina sokpa drain jingje ayam ba khoi ti loi tiamni nasimak akhoi gi laikai gi mi kalap ki mi sanga ga yunako da haira me yunako na lambien mapan da yunaka akhoi gi kurang khom tu bamjar ta ba lambien ji gi mapan direct thonjalai ba lambien je akhoi masana akhoi tawraga soki matai da drain thambiu haibo wafam se akhoi moigi mari leina ba staff ta paw yongna ba moigi managing committee amadi akhoi founder da yongna ba akhoi moi committee da yongna ba ka hairame aduga moina kai gumba thuna semak tragadi akhoi na chalaga adum tawrani haibo wafam je aduga chekol gi akhoi gi ba kurang ko yona kong maning da leiri ba chekon ji ju magi jaga ji ju akhoi tawthuk pina ba adum hai loina na masida akhoi na pan ba de sithau ba akhoi gi ithai lokong da phunjan ba lambian da kaida malongi manung man maitramgi kodong pokpi gi leiriba mafam jida phunjaliba mafam jingje ithai lokong tamda phunba lambian maya da phunjan ba leiragadi masa masana akhoi kothok biu natragadi hairiba team jina akhoi club mayam jina malongi club sing maitramgi kodong pi gi aduga loina na longi sing loina na khunja sing pulna khoi thabak leptana dum chathagi ne haibo mafam je media gi thongda public ki mayam khangna ba khoi thamjak India Lenga ki Integrated Women Empowerment Program ama oriba Mission Shakti Scheme gi manung sanna 100 Day Special Awareness Cum Enrollment Drive ki makhada Thobal District NGOs Implementing Shakti Shadan Homes and ICDS Cell Thobal gi District Program Officers ani na punna sinduna ngasi Gender Sensitization Workshop ama pangthokre Thobal Wangbal da leiba RVS Shakti Shadan Home gi campus ta pangthokpa workshop atuda ICDS Cell Thobal gi DPO and Parango Singh RDS Wangjinggi President TS Inaubi Singh CDPO Thobal Tes Romita Devi CDPO Lilong Irengbam Vijaya Devi amadi OSC Thobal Center Administration N Siama Devi na mathang sitna athoiba mithunglen thoramapu amadi akhannaba mithunglen sing oina saruk yakhi District Legal Services Authority Thobal gi panel lawyers lembi sana maidinguna impact of gender inequality in our society and protection against gender inequality haiba hiramda resource person oina wangangkhe workshop atugi nungi warol pibada Rural Voluntary Organization RBS ki secretary Babita Sapam na hai hojiki matam asida nupi singbu
जेंडर बेस की मतंगदा निंगथीना खंगहनबा मथौ ताई मसिना मखोय मसा मरोमदोम करमना हिंजगदबगे मसा ngakthoksanak ba kari kari leibage haibade amade समाज असिदा करमना थौना लेना हिंगदबगे हाइबदो हिरम सिंह असि खंगना बपांदमदा वर्कशॉप असि पांगथोकपनी हाइखे मणिपुर स्टेट लाइवलीहुड मिशन की मिटिंग मखादा ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट लांगमैदोंग ब्लॉक ना इमा पांथोइबी विलेज लेवल फेडरेशन थौनाउजम ग पुनसिंदुना नोंमगी ओइबा अवेयरनेस कम फ्री हेल्थ कैंप अमा थौनाउजम कम्युनिटी हॉल दा ngasi पांथोखरे थौरमदु द रिसोर्स पर्सन ओइना डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंगी DFWO DIO ओइरिबा डॉक्टर एलांगबम किरण ना हाइकिबदा डॉक्टर सिंगना हॉस्पिटल दा खकफमदुना अनाब सिंग लायेंगबदा मियांगी अवाब कोखन बंगम लगता बकया यावबना लेकाय लेकाय द चत्तुना मियांग उनदुना भाप तामिनबगी थबक मथौ तारकले हाइखे थौरमदुगी सरुकमा ओइना PIC हियांगलमगी डॉक्टर सिंगना मियाम बुलेमना लायेंगबगा लोइनना हिदाक लांथक सिंगसु फंगहनखे खोफाना फमगा अनाब जेंग खतना अखोइजे लाइबा मयाम दे पीरिबा अवाबा समस्या मयाम जे कोहम ngamaktaba मफम जगह जगह चिंद चलगा अखोगी मयाम दा खंगनबा भाप तहनबा ज्ञान तामिनबे पोसी जान मथौ तारकबा होजिकी मतमदा अखोगी सफलपा हाइगे सफलपगी कानाबा हाइगद्रा मांगजबा हाइगद्रा अनाबगी मसिंजी अखोगी हामना लेरंबा लेइबा अनाबगी मसक्तु नतबा इनौ नौबा अनाबगी मसकम खक होजिक मयांगी मरक्ता तन्ना तन्ना चंछन बहौरे पृथ्वीगी मालेमगी लेबाक मयांगी मनंगदा डायबिटीज बीपी नाबे कोनुंजे अखोई इंडिया ओइगनिना हाय इंडियागी तोंगाम स्टेट मयांगदा जेंगरपा मतमदा ख्वाइदगी हेन्ना मसिंग वांगबदु मणिपुर ओय को इंडियागी लेबम थोपा मागी लेइबा सांगसतुदगी मणिपुर हेन्ना परसेंटेज वांगन लೈ अदु इतागदी अखोई मणिपुर जे लेइबा प्रजासिंगदा अमुक हेन्ना चिक्सिंगाय ओय पृथ्वीदा लेइबा लेबाक मयांगदगी अखोई हेन्ना साथुदुम दोय थौबाल डिस्ट्रिक्ट की खोंगजोम कैथेल लेबा साउदर्न यूथ इंसेंटिव एसोसिएशन सायाना सिंधुना लेपना चथरकपा खोंगजोम सर्कल की मनुंग लेबा मिथोय मिहेल लबा महैरोय सिंह पुंगनिंग थौगतपगी कुल्लक सुब थौरम टेक्सम लेबा टेक्सम गर्ल्स अपर प्राइमरी स्कूल दा पांगथोखरे थौरम मदुदा कोसेम न लौबा SSSLC एग्जाम लिसिंगनी कुनमरी दा मणिपुर पुंबगी ओइना आर्ट स्ट्रीम दा सेकंड पोजीशन ताखिबी सापम दगी TJ हायर सेकेंडरी स्कूल की महैरोय सापम लांगलेन चनु यावना बोसेम की SSLC एग्जाम लिसिंगनी कुनमरी दा ग्रेड 1 ना पास तौदुना माई पाकलखरबा महैरोय 15 पुन्ना महैरोय कुंदा अचंबा खुदोल पोत सिंह सेल अमदी सर्टिफिकेट सिंह यनथोक्तुना पुंगनिंग थौगतखे थौरमदुगी नुंगी ओइबा वारोल पीरदुना सायागे मेंबर लांगपोक लाकपम समानंदना हाइकिबदा बोसेम की मखादा रिकॉग्नाइज तौरबा खोंगजोम सर्कल की मनुंगदा लेरिबा लांगथेल फुंड्रई समराम शिवनगर खोंगजोम सिंगथाम सापम टेक्सम पापल अमसुंग लंगथबाल खुनौना सिंगबा खुलसिंगदा लेरिबा हाई स्कूल सिंगदगी मिथोय मिहेलबा माई पाकलबा महैरोय सिंगबु पुंगनिंग थौगतपगी पांदमदा कुमजाली सिंगनीगा मरीदा साउदर्न यूथ इंसेंटिव एसोसिएशन साया अस्तिलिन खतखिबनी हाइके थौरंगी सरुगमा ओइना ngasiगी मिथुंगलेन सिंगना सायागे एनुअल रिपोर्ट 2024 सु फोंगखिबगा लोइनना सही अमा लांजेलक्लबा सही अमा हेंजेलक्लबा मणिपुर दा थोकलिबा कांगलुकी इरांग असिदा इमा लैबाक किदमक लैखिद्रबा सिंगी थवाइना इंगना सिकना लैरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबसु फोंगदोखि एक्जिस बैंक क्वाकैथल ब्रांच न चाही तरुक मफुंफाना मियाम की सर्विस तौरपगी थौरम अमंग रंग क्वाकैथल द लेबर ब्रांच असigi संगलेन द पांगथोखरे थौरम अदु द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर थौबाल अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट सलाम रोबिंद्रो सकनाइरबा फुटबॉल सानारोय रेनेदी अमसुंग महाकी लोइनबी पूजा एलांगबम न थौरम की अथोइबा मिथुंग सिंह ओइना सर्व याखे थौरम की सरुक अमा ओइना एक्जिस बैंक क्वाकैथल ब्रांच के स्टाफ सिंगदा बैंक असigi मकोक थोंगबना ऑफिशियल सिंगना असंबा खुदोल पोट पीदुना पुंगनिंग थौगतखे आसाम पुलिस ने संगसिलकपा आसाम अगेंस्ट ड्रग की सरुकम अदा ngarang numidang yamna saungna maipakpa ama oina Assam Police na Assam ki Barak Valley ki Karimganj amati Kasar district ki tongan ba thodok anida malem ki kaithel lupa crore sa makun gi senpham oigada ba yaba tablet kaya fagat pangam khre
हाइरिबा टेबलेट सिंग अदुगा कोनना मियोय मंगा अमसु फागतखे IGP पार्था सरथी महंतना लुचिंगबा स्पेशल टास्क फोर्स अमदे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मियोय सिंग यावना अपुनबा टीम अमना करीमगंज तगी चक्का तरानिथोय पानबा ट्रक अमदगी याबा टेबलेट लाख अहुंगा लिसिंग यांखै अमदे हेरोइन किलोग्राम अमगा ग्राम अहुम तोंगान तोंगान बा सापोन कैप चामदा हापतना पुरमबदगी फागतखे हाइरिबा सिगी सेंफम असि सौराकना लुपा करोड़ चामा तरामा ओइगने अतोप थौदोक अमदना कासार डिस्ट्रिक्ट पुलिस न सिलचर की कथल लंबी दगी लुपा करोड़ मंगा लाख यांखैरोम ओइगदबा याबा टेबलेट लिसिंग तरानिपान फागतखे असम पुलिस न साउना माई पाकलकपदा असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा मीडिया दा थागलखिबा पोस्ट अमदा मयाई काबा चिंजाक कया फागलकपा ngamba asina हौजिक ड्रग की मायकता संगसेलिबा खोंजंग असि हेना हेना माई पाखले गुड जॉब असम पुलिस हाइना इरकले पैसेंजर हुम्फुमा थोइतोंबा प्लेन अमा साओ पाउलोदा काइबदगी प्लेन अदुदा तोंगलखिबा मियोय खुदिंगमाक सिरे हाइना बोपास एयरलाइंस ना खंगलखरै सोशल मीडिया दा थागतनारखिबा फुटेज अमगी मतुंग इना बोपास फ्लाइट नंबर 2283 तोंगलखिबा मियोय हुम्फुमा थोइना लेखिदबदा एयरलाइंस असिगी माइकैदगी अवाबा नुंगाइतबा फोंदोरकले हाइरिबा प्लेन अदुदा पैसेंजर यांखै तरेट का लोइनना क्रू मेंबर मरी तोंखे पैसेंजर खुदिंगमक ब्राजील मचा ngaktane फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा अमगी मतुंग इन्ना ATR 72500 टर्बो इंजन 2 पानबा असिना मैखु चेना फिट लिसिंग तरा तरेतगी लेमाई तमना युंगना पाइथरखी अमदे लेमाई दे युंसिल्लगा काइखे काइफम अदुदा थोइना अतोपा मिसिमिनादि यावखिदे थौदो असिगी मतंगदा हौजिक सबसाबा मरम खंगदोकनबा थिगतपगी थबक हौख्रे हाइरि लोइसिलकपदा मरुइबा पाव अमुकना पिजरी चटलिबा था सिगी तांग तरेता कांगपोकपगी मफम अमदा प्रिंटिंग मटेरियल कया मै थाखिबगी थवोंगबु यानिंगतबा फोंदोक्तुना पाउमी मयामना पाव फोंगबा लेप्तुना ngarang wakan mifam sangsankhre Opposition Congress की MLA सिंगना मणिपुर की इरांग असे लोइसिनबा वा खनदुना सबसाबा वरेप अमपुना लौमिनसे हाइबा वाफम स्पीकर न यारक्तबदगी MLA मंगाना असेंबली बॉयकॉट तौख्रे मखा ताबा सिटिंग सिंगदा यावररोय अमदे टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट की मोलनोई पलेल अमदे मोलनोमदा ngarang ayuk nongmai kapnabagi thodok amada yamdrabada kukizo village volunteer ahum laikhidabaga loinana UKLF की member amasu laikhijai hairi Hauze fawoge ISCOM news na pizaba manipuri paw matang ase loijare miding tabiri ba simrom kana khurumjari